Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Myntri ka Sorkar Jila ba Sosthana Sotun. Khap Ruk nai Klur arajar pusan ula pelipat ba yak water harvesting structure kam ecotourism park belashna kashnong Umlyngkdait Tasku Ribon district. Yakani water harvesting structure kam ecotourism park Latay lingba daka RIDF Joganabat haga jinglot ke belakot Klur tingka khnang penlong kum ke jaka penlang bakinong rep kinyo tan shikijaka bagirap kiryang bat nalo kata kan long rukum ke jaka syongkai pengat daka jingdon kiling kenda haga nigasngi la sakhiru du Zenedek D Shira Director ke Soil and Water Conservation usi Awashthi SDO ke Civil Subdivision Patarkhama uki Senram ubade Divisional Officer Soil and Water Conservation Division Nongpo ubai Singkli Rangwashnong Umlyngkdait Tasku ki officer naga Soil PHE PWD lembak ba jongathan ya kecing Khap. Kecing simpiang, kecing kina kali lesnong. Soil and Water Conservation Department. Construct this water harvesting structure under the farm RIDA 29. So we have got such privilege, and the structure what we have done through the departmental through the farm is really good, but there are some sort of deficiency. So many things could be done. So due to the shortage of farm, we could not do it on other side of this surrounding. So I think they have given the proposal during my time. So by the time in coming, if the proposal go through and approved by the government, then through NABARD, I think this will be completed. This property belongs to you, and these resources you have to protect well, and you have to utilize it judiciously for the purpose of tourist ecosystem, as well as it is near the main road, on the way to Patakama. It can be upgraded within no time, within the districts. So the investment and the income, new generation in the long run may uplift the society and the people of this village, New Tasku or Umlyngkdait area as a whole. The strong foundation of me being the first time as the Minister to the Government of Meghalaya. And thank you so much for giving me this privilege and the honor for the Soil Department
Nankaru ya kesnong hibrokaway, but ngakwaru ban nang iya ke jintray stem, ke jintray minot, ke key officers. Ngitip bagi officers baru haman di department, di stem, di simkia, badai na katagadao bagi ke project, kabangi mental, kaba layo bangin please sundon mentagasni kadai ke project kaba kini ke officers baru juga soil department election care ka Ribon district ka jila ke jungi kadai ke jila kabala kerpu kerpang domblay hagi por ke baminswa laban ongba ka konsensi ke jungi kinumdon kum ki taki projects lene kiba labanong kiba laban attract lene ban bring ya ki waypat ya ke jingpin itanat henrai nilai imenta bahag ka consensi ke jingiro idon shibun ki potentials lene kita ki benta kiba ilabanong kiba ladaba nikon bot ya kali ke area lane ya ka take area kilo ki di thong ki thai kala banong ka jingi tanat bakala ban kring ya ki nong wan juo kai kum bakalong ha kali ke chaka ka ba na kali ka soil department kala da bonwara kali ke project ha ka ba kan salong kaway nakijaka iban ring ya kinong wan jong kai nakaleng itong ithan iba lada mapi kung kasnong kaba ke department kasyanya mapi kung ki groups lani ki society lani la along na ka dobar hi brokaway lada pi shim le ke jikit kli ringkat bagi department na kadang kumno bantin sumar kini kacaga i director ledat mention banong ba i kwa ba kini kithan kini area ne baro kumba pi kini ke surroundings ba pindai ban pom pathar ye ki ding isi lani ban penselan ne kini ke cloud ladang penselan no kini ke cloud kene ke jing itna jom kene ke jaka kan sadu ide ban pensa penne ye ki cloud betap kenang ba ko lane kita ki source of water kenang bun but kanika lead project ke jongki kanlong kabayai sa kabayai ne nangka nginsa extension highway bat ki footpath but nakaliang junga kum u MLA bar ke por kum u minister nginsa club lang lani kata ka convergence ka bagi ong ba ngin wala lang naga department kabanga ngalay pegmi banang ban penhe lani ban pen ikanat susu bagan long kajing mentoy nagananta kani kasnong bejengti penpau ke jing sungu ya pi nak benta ke jing yo lat ke jonga hangi ban yo ban shekin yak nam ta kani ke project ke nikot ya ka rural infrastructure development fund jongka nabat loan kani ke project ke de ka Umlyngkdait RIDF 29 ho ni laju pentre ya ki RIDF project ski jongi nadu ki snam arhajar lai di kani ke long ka project ke ba kebala de ka RIDF 29 ko mangila sum thu ma ha uni usnam arhajar apulai ngi layo ban pha ka proposal ke jongi kani ka ulong na kadau ka jing iyo ipau ka jong i den divisional soil and water conservation officer i jongi isri LPD arengsa ti ilakwa hi ban yo kum ka kenja ecotourism mo knang ban yo ban kring nam taki public ho kini ka jirang hangni kini ka jaka hangni hanu tasku kalong ka way na ki jaka ka badon dupa kani ka water pondage mo ki bangi ong ti
ka don scope habangin develop ikani ka jaka kum ka ecotourism spot di kadai ka vision ka jong isa ru nadu ningkong ba ikwa hi ba kawe ni kini ki RID of projects ki jongi bangin la ban pendrung ka kum ka ecotourism ti limba ka jong ipau ka jong i ngila yo ban ya kren bat irang ba shnong ha ka tu ka por ti ila penyo ingi ikani ka jaka ka balong ru ka jaka jong ka shnong ti ngila sedang ban le iki survey house nam hajar apo lai but kumjuru ngila submit ya proposal ke jongi how to usnam hajar arpo lahi but ngila yo eka sanction how ju usnam tika first installment ngi yo how financial year apply apusau but eka second installment ngi yo how usnam hajar apusau apusan ti ber total project cost ke jongka kalong shikrur ti hapo jong kani ka project ngi don bun ki components kawai naka kalong ya kani ka water harvesting structure ka bangi i hangni tikani ka don pondage area kumba shi 1 hectare ka pondage area ti but hapo jong kani ka component ru ngi don hum kiwe kum ya ki stone pitching ki bangi lale all around ni kani ka WHS nanta de ngi don ni kani ka boating house ngi don ru but ya ki infrastructure ka badi percent ya ka total project cost ka bangi la shna kini ki bench terraces kini ki bench gallery but kum juru ikte ki swing mo nila pendrung lang hakani ka project ti kawe hi kalat kalong ba ko kan kamya rap hi ya kinong shnong hakani ka shnong ban yo ban pen kam kiu ka yo ka kwat ka jongki namarling ba kani ka project katahi ka ka jong ipau ka bchngai ka jong isa kan batling ba I range officer I jongi jong ka jirang jong ka pathar khama range soil and water conservation ilala ban pentrai ya kani ka kam mo ban pen urlong ya kani ka kam ha ka jing shisha di ho ngila yo ru ya ka jing kershan nadu I director I jongi is ZB Shirasa but kam tam ki director ru kibla let no ru kibla don ringkat bat ni nadu ka beningkong hadu kani ka por ilala ban pen ban yo ban push ya ki project mo sha ka government ban yo ya ka sanction ha ka por ka babiang Fit Kafit hakalay ban sa Rica October minta usna Hoy 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 hakalay tarik pore henry baje janmiyet unwan temuba bunker kharkung goru kai turba paunam hame galaya hakaso tarik por henry baje janmiyet kandon kajmiya ko pyait mis kevo mau batikat ki bakawa shim bentana kino ki jaka kastotir meghalaya karta kandaina du wakat so usne man shajaro Kafit hakalay ban sa Rica October minta usna Hoy 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 Pin riu squat ya các tiên là dòng pin đâm cam ya Kaba kan kiêu các tiên khasi các tiên là dòng ai kan roi kan pa Ngidon ki kentien la jong Belai pat puri Bat penduk yala ka ketien la jong Kum ka nuksa Ka kentien barikor kamut arts haka ketien pareng Ka kentien lari tipat kamut culture Kumta ya ka arts and culture Ngiyo ta ka ketien khasi Barikor bat lari ti Ki balong ru ki kentien ban kerteng khun Ubarikor ka lari ti Lapan mi ta ka pati CTV Nakamenta ka jing mentoy upat ba